chỉ bây ule hey tụi này chú đầm bờ bia là chú ra đủ lâu nan này nang nghe thì chân khác gần chăng à ba thì trên khát tao in nọ chùa thế ôm à ba thì trên khát thì nắn nọ chùa thế kha lom ta kinan lâu là lụt lệ bốc à chú tiếng ang rèn rèn chuan tụi này đầm bờ bia politics su akal về là ni bera in thì top mấy tiếng tụi này hiền ba thì tin thế anh chắc lâu na lai tụi ra cấp mũ lệ anh chắc thấy nó chân tụi ra cấp mũ lai tụi chúng con video chuan ron tar lan kan tum don ni chumi ma in hei anh tiếng sáng ni som ni pathum dampa constituency huam chunga vote zathi ron tar lan zoi kan tum phota khotin ang khan katar lang lo ni pon kholian zual ang tele total vote shrim dampa constituency vote zathi ron ti lan kan tum do ni chu sang ni som ni pathum khania tu na chu danglam hret to pon kan ringa amer chu sang ni som ni pathum kha chuak thar berni wangin ron thailand kan tum do na ni ti kha hretai la ti chuan party tin chaklo tin theina chance le tin theilo na chance ni ka mu te po ka ron thailang don ka ti kha chu ti rual chuan mi mal mu dan mai ani ya adik vekang ti soi theilo ti kha men han riat sakula nang ni pon comment lama te po in mu dan te po in lo sei ve turin kan ngen chu ni chuan an nuaya hian khotin te dampa bial big ti me dampa bial chunga khwa politics party chan big kan idon lawa politics news ti mayang update in party in chir the na ni lo thei ram se ka duwa politics news ron thon WhatsApp number ka ta lang dona ta hian party tin te ma son na hai himin lo tar chu sak ve te ti ang te kan nei thei ni chon an hnuai helaya number ka tar lan 8837244421 na hian WhatsApp in chu ti zat vote chu bi party nan lom lu te chu ti khati ti ang kha min lo thon thei ni chuan lom mo tang weekly ram up ang chi ron nei kan tum don ni party tin te ma son da na kha mo chulai chumi chuan chumi zat voters kan lom lu te chu ta chuan voters chu ti zat chu party chuan lom lu te ti ang chi kha kan channel kal tlanga Thailand du te kan lo nei ve ni chuan kan sainon lenga number 8837244421 a hian WhatsApp in min lo thon don ya ma se mi dang party chir the na ni lo ram turin kan bei se ni party tin te kan ma son na theu Thailand du kan nei ni chuan kati na ni chu ole in enjoy te ang sang ni som ni pathuma dam pa constituency vote zat hi kan en thuak nge west phailenga hian total vote hi vote sang thum zani somli pasari awmani sang ni som ni pathum khan west phailenga vote sang thum zani somli pasari kon moya vote zanga pakua chi puya vote za somrit pali lalena vote zaruk somli pasari sai tha vote zathum pakua parwatuya vote zani somriat zo puya vote somthum pakua puk zinga vote zathum song pasari phuldung saya hian vote sang khat za somkua pasari phul puya vote zanga pakua mar parano ta vote zakua somriat panga ruiduka vote zaruk somthum pali buk zing veng thar vote zani somli pathum na va vote zasari somni pathum silsuriya vote sang ni zani somthum pasari mo ti chuan mar para mizo venga vote zathum le pakhat antari ti chuan dampa west block total vote zong hi vote sang sing khat sang ni zathum somruk pakhat omani sang ni somni pathum khan ti chuan west phulpui mar parano thruiduk puk zing veng thar na wale silsuri te hi minority area nia chunga chun vote sanga zathum somthum pakhat omani achan ve de tho hi minority ni choti chuan in hriat thiam dan tur chuan nampa west block a chun minority vote hlut zia chin hriat kring enga tige minority in ti sek ti hi nampa bia lain mai thaya an ni hian ri huk thin mo an bo lam bo huk thin chin ni moi long lo se ke ni mi zawa ta chon ni na taka chon Christian na te kan pathian te za na te oma sum le pai an chelek thin ma se minority area ang hian thil ati angin na takin thilan tingam lo thina minority area hian sum te pon vorna sareng thina ni approve na ke hian nei lo maila
a hria tam tak hian an soidan thin ani chu wang chuan minority a son an lead thei chuan zo khuwa hian vote an hmu ve le neu chuan an chak pha thin ani ti kha han theta ila a thome chu ti ni chuan minority area chu dampa building tur tan chuan ati chet thei to lo me wani ma biak chet thei tak to lo ti te pok kha lo theta ila a thome ti chuanin West Block a khan vote sing khat sang ni zathum somruk pakhat sang ni somni pathuma oma East Block lam hi in le taila lian buanga vote zani somnga pakhat tua zola vote zathum somthum pathum rul pui hlima vote zathum som pakua chungtlang vote zathum som sari pasari eka hian rei ek 1 vote sari somthum rei ek 2 zaruk somruk hei rei ek 1 2 tin ka dong ka thiam chi alowa avai chuan vote sang khat le zathum somkua borvel re ka hian amani ailong a hian vote zanga somli pani West Lungdar vote zaruk somli pali khorin him vote zaruk somruk pani lungphun vote zathum pasari rei chuk vote za somriat kangmun vote zariat somni pathum bong tha vote zathum sompuriat bolte vote zani somni parukdar lung vote sari somthum south sabol vote zali somriat East Block total vote vote sang sari zanga somriat pani ni chu minority in East Block vote chu an tuna phai chu in zat thuk to mai theini chu tiang khop chu ni East Block vote ang chu minority vote hian a zat thuak to chu tiang khop chu dampa bial ani chu chuan dampa biala total vote hi vote sing khat sang kwa zakwa somli pathum 2023 base kan ti kha chu ni kan soinon lege vote sing khat sang kwa zakwa somli pathum ka video sei de ulek bai the khong in min lo en chua sak ram turin kan ngien choni tiang khan ya ti chuanin sang ni somni le pathuma an vote mu dana kha in en don thuak teang tlem te in diklo deu mai thei chawa tinia hei ka sor satang hian chuwang chuan ka kan lo thiam don East Block a hian vote la zong kha vote sang ruk zali le pali tla a sang ni somni pathum khan INC in vote sari somli pali MNF in vote sang ni za somthum ZPM vote sang thum za som sari pakhat BJP vote zanga somni independent in vote som pariat East Block khan sang ni somni pathuma khan lo mu ni chuan West Block a hian vote zong hi chu omzia chu minority telawin minority telawin vote sanga zaruk somruk pali atla a chu ta chun INC in vote sang khat za som pali MNF in vote sang ni pasari ZPM in sang ni zani le pali hei heta po hian ZPM chun an li tani kan ti top me West Block zo khuwa chuan BJP in vote zani som ko pakua INC in vote som panga IND independence dinani piram ding heti kha kan riang piding pui kha kan vote som panga zo khuwa mu ni chu ti chuan bru ho hi total vote hi zaruk pali thum atla a vote zong lo ne vote la chaw nei hi ta hian INC in vote za somret pali MNF in zani sompanga ZPM in kuali BJP in za som pakhat independent in pakhat en ula hei ta hian ZPM chu hei somko pali BJP pon tluk lo hi den de mai ania chakmalam in en le taila vote sangli zali somko pari tatlani chakma hi vote pon thlak thathai khop mai percentage po thathin sanga le ti something minority oma pokhan hai anmani chakma big phai chon sangli zali le ti atla der mai ni chu ta chon INC chon vote sang khat somnga pakwa MNF in sang khat sari somko pariat ti chon in thiam mayang MNF hianin chakma a mutha MN sang ni somni pathum khan zo khuwa chak lo si kha mo chu poimo na ani ve thin ka ti to kha ZPM hian chakman mu chia je chu sang ni somni pathum khan vote zali le somnga chen mu ni an muniam ber independent candidate ding ti lo khan BJP in sang khat za somnga an muloi mai ni mo chu kan hriat thiam theinan kanon soi ni chu helai vote zat le minority area kha alo hlo ve thei thinzia ti ka seitum na ni chu ole kan thupu ya khan lut chole don ta ila party tin te an tlin theina chance omle tlin theilo na chance nia ka hriat te karon soidong ka ti kha tron lam nei lovin chuwang chuan azia ka tisa ka ni lova karil ru omang hi karon soi mai dona ka mu dan le heng lai ti leng wak tam tak ka mu dan karon soi mai dona nia
soi sual po omang chu ti rual chon kan soi sual thui lu tuk lo tura po kan ngai ani ti kha han soi le tai la chuanin ama saberin BJP tang hian tran don tai la thome achan chu congress hianin engti kan tiang candidate la set lo tata congress soi thiam har don khop maya tun tuma chuan BJP le MNF le JPMB kiron thlur tu me dule INC mudan to te chu garon jeptel thawang eng ang candidate por nei se ni hian mo chu lai te choron soi ka tum don ma sabera chon BJP tang hen bul han tran don ta ila BJP hian in sang ni som pariat khan ngoro a negative zong in soi photang disadvantage soi ma saila thome tu na hianin pulal ming thang hian ni don em ka chiang chi lo nain ma se pulal ming thang hi candidate tu lo chon alu karing lo BJP hian ani turak ngaya hei railway station sairang hon pa hian pumodian tun thla ni som pathum kar la inrin ni ni chu chuan railway kimi e ron hon pa khian e helai dampabial politics dampabiala candidate tur BJP candidate tur puan na huna nei don ni kan ria chu ta chon lal ming thanga pulal ming thanga timang pu ka lo tel lo pal thina men thiam se pulal ming thanga hi an puan ngai karinga chuta te chuan pulal ming thanga hi loading ta se BJP ticket hian enge a disadvantage niang mo soi masal phot don te ang pulal ming thanga hi MLA candidate din masak ber khan set NP ticket din dingani chulai chuan alo tlak pui to a ti chuanin chumi hnuwa a hna te kalsan mewin ZPM alu ta chumi hnuwa varal sailo candidate puan jok alo ni ta ka khang congress ticket in ron ding ta ni ti chuan congress ticket a ron din khan vote engzang e hui kan ta lang photanga vote sang thum za le pakhat tunin than hunung berani chu sang ni somni pathum khan aron mu ta ni ti chuanin tunin than le don hian BJP a zuang lut le ta a chuwang chuan pulal ming thanga hi disadvantage sanai na tu chu a zuang na sama ma ni ti hi riat turania chuwang chuan pulal ming thanga hian mi puirin a hlo to lo mai thaya tuna BJP a alu na chan te po moi lo se tu party po chet na lai le that na lai karon soidon kati kha mi puirin a hlo to lo mai thaya tu huwa thu sei lo turanga yang chuwang chuan tuna INC tanga avot muza thi mu thei kherang ema zuang na salu tu ka hi tam takin soidan phei chuanin sang ni somni pathum in thana asum lo mu le nan BJP hi abo ani mai lo mo ti po tamani ti kha lo hretai la ani tak tak ang kan ti na lain mi ti ka soi ni chu wang chuan rin alo hlo lo pal thaya chu wang chuan ani tan hian chu disadvantage turani mo chance nei chiat na turan ta nei dam babia chuna zuang na sal tuk le tu na BJP te hei abik takin BJP phei chu sakhuana tila hindu sakhuana mizoram ron chok lu tum kan mutlat na thina hian BJP advantage ati chave thaya chuwang chuan BJP tan hian chance chave thai ni ti kha hataila kan biala chuti rual chuan advantage na lai kan soi vele photang pulal ming thanga hi ei alo tla a hna te kal san mewin alo bei thina chuta te chon leina tu tam tak anai don ti hriat atha ti chuanin chuwang chuanin hemi khuwa bi ka zo khuwa a hian leina tu te vote a mu ve nual arin oma ti chuan minority ya BJP an chelo kon ti to kha mo thina na sang ni le som pariat khan BJP hian pumaria khang hun lai khan pumaria candidate ni lai vote sang thum le somnga pani an lo mu hial thai ni dam pa biala hian chuwang chuan chu ei zolpa mai na vote sang thum chu ron mu thai chuan advantage na lai ka soi to don ne pulal ming thanga hian zo khang lai khan pumaria khan zo khuwa lo mu che dewa minority lo mu tha ta ni chu ta chi chuan tunai pulal ming thanga hian vote zo khuwa lo mu ve ne boka helaya kholian bera vote engama za lo mu ve de bok si chuan minority ya anam campaign tak tanga central laman rong ko chho kual le anga solam chu musit na ni lo se tu khat tho fu lo dewa len ka deng don ngai ka pem don ti mai mai ang chi deu fiam thu kan lo ti thin angan nia lo rong hat son pul hlei thei thin lo ni
chulai taka te chuan sumte tle malo oma an han chat na tak tak minority an chat na ta zo khuwa a ama leina tu tam tak lo om ve si ni chuan pulal ming thanga po hi tlin na chance nei in ka mu ve ni ti kha kan soi te ang ti chuan kan video sei lu tu ka hlawa adule ni danga te po kan he tiang ang topic hi kan lar nei le thei tur angai tai la kal le ta photila congress akal don phot teang ka soi lawang ka ti zeta hei engti kan tiang candidate ten la nei lawa ma se pujon ro tlung le na ming hi arinak sakhop maya ani hi loading se emo tu po loading ta se congress tan chuan an disadvantage soi ma support tai la an pheldar phot maina an chuak nual congress a roi tu lok deuh deuh ni thin congress ta na thile thau pola lo tang ve to thin te an lo chuak ta nual maya chuwang chuan an ni tan hi chuan a boi thak ve khopang tling tura bei le chu ti rual chuan in i advantage hi congress lampang tran te khan min lo sa thiamula tun tuma chuan soitur ka hrelo helai chu feng deuh ngan soinga congress tan hi chuan tun tum in thanai chuan tu po loading se i advantage ka mulo ti lai te kha nimero se tu hu thu suwa o chan chu ka mulo miau han soi mu tum phe ta kha thil thei lo nia khalai te kha chu congress chuan tlin na chan sai tlin lo na chan san nga ti la a fuang chu chuan a fun kim ber ome ka soi thui lo mai nge ti chuan MNF in soi le don teang MNF hi disadvantage kan soi ma sa zel photanga an disadvantage chu tun hnaya hey anin not chuak tlat mai par tu shuai tu lok deuh deuh mai ani min pia mai thil thleng lek ani zanin hian tun video ka ti chua meu phei chuan ZPM alom lun ni to ka ring kan tiang e chu tiang ang thil chu omani in thre dan tu chon chu tiang thil chu omani ti chuan tu tenge an no chua chu in ti tiang no chua nge an nian chua don wang an hot chuak luin ni ka hra chiang chia lawa mi soidang ka hre dana chuan yan chuak don tho tho ani na nei chunga chuak anga ti khan du lova an ni na hli sak an ni ti ania thudik treng po lo ni ro se khlai te ka chu an hot chuak ti ka chu lo hre phot tai la thome an hing mer hian kan da pop mai phulung sei lampang an nia chu wang chon hei poi MNF chuan an chet pui pha thei mai ngem tin ta ne pural ngam liana phulung sei group advisor ani phulung sei group advisor ni lai chuak ani lalvula zongte phulung sei group vice president ni lai an chuak ronia lal lian moya block joint secretary MNF block joint secretary ni lai hi a chuaka ZPM an zom don ni heng ho hian zanin hian phulung se lom lu ni don bok hei hian an tur ve thayang ti arin om bok ani ti kha hretai ila ti chuanin kong le lama puthang te lo soi tong dewin opposition ani chuan campaign po saktal mai ti borvel tlang au na thina kha aron viral vaka hei tunai chu Dampabial politics te party tin Dampabial politics ti ang vel group atama minute ni khata hian sang chuang message lu tani an nok ma khop mai huwa chapo hi chu tiang khop chon tunlai chu ZPM kan ti tunlai chu Dampabial politics sa alun rap khop maya thalai te po tunma thalai te khel chia kan lo ngai lo upalam khel chia kan ngai politics phei chu khang te thalai thleng in kan lo ngai ven chhota a chungte ni wang chuang group te po lun hai khop mai ti te kha ria ila chu wang chuan in puthang te opposition ani nat awang hian a boi thak ve deuh hret mai thei bokani ti kha hrela chu takara party tang lo in hot chuak ve tum sang le nen hei ni na nei lai ho mo chuwang chuan ani tan hian MLA opposition ni a thil ti thei lo zia thil ti har zia lo tlang au pui ve chiam to bok nen ringa opposition MLA ni chu alo ni thek to kan ye ti ni rom lo fan ba hi man to rom lo re di sor bu la baleng do ni la ringa hian pen ye sak man chuta bial dang du to lo nu ti ang chi tong kam te lo oma chu ba ka a dam chung ei kan nei ti ta chip the na tam ve ni kang tiang te alo ni ya ama hi chu wang chuan i tlin thei lo na chance om ve anga kan ngai chip the na tam ve ang rang nei ti kha kan on sei
le du ni ti chuan advantage an nei na lai han sei ve le don te ang khatiang in no chuale engemo tepo han nei ve ma se MNF hei tu na hin party tin ten party sang ten an lom lu member an lom lu hin congress an hek zel ti mayang a phelle lam lom lu a phelle lam BJP lu ta phelle lam hi ZPM a te lom lu ni zel ta ni MNF in hek mo khop maya ka mu danin MNF in hek mo khopa chu wang chuanin MNF yan mi le san langa don ti riat chu takara ai kan purin tluanga famta chumi leina tam tak nen then khathian leina na wangin aral na ni pa formin vote du nom don puthang te hi ti riat tur ni chuta chuan a that let ling pha kau thei boka chuwang chuan MNF tun in lom lu kalkul ne en po hian MNF mi le sai chulom lu party danga peng an hi riat vak ani lo ni chuwang chuanin MNF in la chedon lo minority an zon thiam phei chon chuti hlo ani don ti lai te kha kan sei du ania purin tluanga malak na lo chak to a chuwang chuan purin tluanga ma lo lak to na zong te en khan du sak ala hlo don purin tluanga kan bial ta na thok chereng lawa purin tluanga ming that na zong kha puthang te hin aron khum thei tlat mai ni kan biala mo a tho ha zong thora kha puthang te hian al hlok na tel kau thei tun tuma hian chuwang chuan MNF po hi an chedon lawat lin theina chan sa om zau khu an chengai lo boka chuwang chuan minority upon zone thiam chuan ngei in tun tum ka mu dan hi dik tak chuan kan soimenga BJP hi aron thave thei tho mai thea lo da chi lo poni taila MNF le ZPM in be na teu tura kan ngai ni tun tum hi chu ma sai BJP soyang deuh khan an ron ti fo zo khual lo ngai na tu te pulal ming thangan tom ve zek chuan minority an zuan thiam bok chuan an ni kha den thei ni kan ti to kha ti chuanin kaman mo deuh leka kil keling ka soi fulo mai the video sai hit then khatan in om thina wangin tuna ZPM in kal le don taila ZPM disadvantage tur han sai le phot don te ang tu huat thuni su sekati kha heng lai ti zel le sang hi som hi pathum election an tlak chan an mu party hetiang lam politics siam te na an soi dan kan soi le don ni val sailon soi sel na tam tak chu ai te da thuk ti ni number 1 a phot mo unit ten chet ngai na shelo khopin an khoro ve thin ti hi riat tur ani number 1 a chuwang chuan moilon lo se sum om lo chuan che ta har chu tiang ang khami sang ni som ni pathum Facebook a ipte thuk ta kani chuan party workers dan malaka har ngotang ti lai te kha kan sei le photanga number 2 a chuan engti kan tiang unit te avanal sailo lam ni lovin unit te hian tuna hian ron lut thar tur hupur ang dewathil ti om thinin a hriat ani lo hupur lok in ti mai tiang lo luta se nakin lokain thlang le taila anni hi min lualan mayang ti hlau ni om farana unit then khaten member thar lo lom vak lo thomte a om heng te hi khatiang ani don chuan ZPM hen atuar thai chutakara by election ania kan tling thawang chuti khati ti rur pusara na in da tling sa man la campaign that chedewa thilti om thai ni chu an disadvantage om le na ni ti kha rebok taila ti chuan puwanal sailawi huat thu suwa milar ten nia message te phone call te tam tak om don unit roi tu tam takinan soi chu bia ka har call back om ai si lo chu ti si lo biak po har malak har chuti khati ti om thin chu mitin biak thaya pu sai lo po om lo ni chuan aboi thlak ve thei ti lai te kha ka mu da ne chu takara unit te na member lu thar tur te lo hu phur ang mai athil kan lo tia ruling kan ni lo mala tia ti tling sa angaran mai an lo om ani chuan hai hi an disadvantage na tur ni ti kha rebok tai la thome ole ZPM kan dia pu wal silo advantage na sei le don tai la ama sabera chon ruling line nia by election ani ti kan thrang tur ni ani chon 50% chu mak musa ang tluga ingai phot tang
mo chu wang chuan ani chuan advantage nei tha hle ti hriat tur ti chuan ale peka chuan sang ni somni pathum pu wanal sai tlak chan pakhat ni ka hriat chu star campaigner ania midang tan khan an campaign na sal tu helai kha campaign thafum fe man lo ni last minute tak me 2023 khana che a chu wang chuan tun tuma chuan by election ni thai to pin anom pui to don khang ha ani po thai to pin henglai campaign man to don chu advantage nei na tur ni ti hriat tur star campaigner te ron nei veng je te ho po hei tuna tur program an lang nul me minister tam tak te khang tiang rual khan anom pui bom ve to nga sang hi som hi pathuma a han pui ho khan tuna chon rom pui let ve to don ni khami te ni wang khan ani hian advantage nei tha leng ti hriat tu ruling plus campaign pui tu nei tha to don ti kha han the ta potila ba ka sang kha ni san me ka ron ti so video khen lo enamo chu khang lai te po politician lo lu tuk tian soi sel na thin te po kha aron re tang ka ria thu soi te po a politician rui tang ka semaya campaign thiam tariu in ka ria chuang chuan ani hian maron son na ka mu ni ke pon ti meng mo ava fak dernan lo se ama son na ka mu ni thu soya po khan chuang chuan ani hian ma sonang ti arin oma zo khuwa chuan ma ason nge dona tu na hian ti minority ya achet shit em na wa sailawan ti meng mo khanga khan minority a khan bru khuwa khan vote som ko pali chau amua chakma lama la khanin vote zali somnga alvain minority a hian vote zanga le somli panga borvel chau muni kha kha tuna chon ani to don lo ti hriat tur minority anong kang don tuna poilom lu program om zut grupa te kanom vea chumi khuwa chakma chumi bru khuwa ZPM a chung ko vote ti zat an lo lu te ti om mol to mai man son don 2023 ai khan minority apo chuwang chuan zo khuwa lo thasa ve bok nen chuwang chuan ani tan hen chan som hleang ti kha hretai la thome ole video thui ka lau lu tuka nin om achang thina ke ni politics thiam lu tuk lawin ke mani rin thu kan lo vor ve ani thin bok nen hian chuwang chuan dun tan chung kha du tok phot ila ka sei tong khan khotin te dam pabial kho chunga politics update chumi khami kan lom lu te chumi khami helaya antinan chumi khuwa thu soi ti video te min lo thon thei chuan number ka tarlang tilam ka tarlang han min lo thon ula ma se party mal in chir the na lu tuk le mi mal in soi chiat na lu tuk ang chi kha chu min lo ti sak lo turin kan ngen chu ni fam kim lo de min tun tuma hei minute som thum ka lon pel don tamaya chuwang chuan ain tharun om ve a nakina dule borok te dang lamanga congress te pon party dang candidate anon set fel huna chung huna te po chuan ei dule chiang kwang zokin borok en thak ta ni le kan la ron ti don nia tuna he MNF kul banga chime moti mei turin borok om chole tana ZPM tan mal somna ni zel dong party dang a hian he tuna party then khata tanga chuki party dang lu lon ZPM an bo ta zel maya rong chuan an po ni ro se an nipon lomlet an nei vele don tho ti kha se tu la chon zong lu dan zong chuak tiang reng kha ala ni veri ni ti kha thata tu na po phudung se lama chon ZPM a lom lu tur li som te po lu le lawin an zong chuak le thom te po kan thori kang zong te po khathil omala ni a thuleng wa ka tama eng ber nge dikang dik lawang ke ni pong kan pong sol pal thei tho chu ti rual chuan tuna chuan MNF le ZPM tan hin tlina chan sa tha a BJP po hian anon nei ve thei tho ni ti kha hrila chu ti rual chu congress wa thu su congress lam hian tun chumbi ka chuan chance an nei cheve viewin ka hria ti kha ka ngai dan ka mu dan tun tuma karon soi thei ani phote se update tharte oma congress te pon candidate ron se thuna ni por borok la update thei tho video sim le kan tum done le pe ka rin hule tha done bye bye pot ule